Apa house? Sailor apa house? Correct platform man alert sangat. Pan raik MC habang no confidence kemudian. Misalnya syuk. Bakai kita wakil misalnya dia say apa house? Pikiran dah ada ke house, pikiran cabar ke rumah di alert sangat tu. Kali house tu. Ima bentuk dan Nafsu tu. Cái link ban claim isi ban form new isi jong ke Congress with relation dia ke amendment. Ke amendment ni ke schedule nilai keren na do Islam ni. But abai dai ba ke amendment ke jing ai jing mo jungi kam dai tang jong ke isi, kam dai tang jong ke EDP, le ke dai jong all MDC. Ngajukat ya ke all MDC parti BT. Jong barok ke MDC ban ya keren hello ke amendment. Ban ngani tu epi haba ba pensengai long leader of opposition ni ke bang yakran ke amendment ke schedule ban propose ke government ni khot lang ni ngim chule marwe ni khot lang ban ngani tu epi ru nakaliang jong ka sarkar chief minister la ong yang ba tang sudah kamu wana baru sakhat ke meeting hakabukum no ni yakran ni ke kam kenang ba ngin yo ban phano ya ke bills ke jongi lani ya ka jing ai timut jong ke sarkar syaka ministry kenang bakin ra no ya kanika bill hapo kanika summer session banika hawana September session jong ka ying dorbar hapo ni ong banwan ke governors rule kalong foolish kalong nonsense ngani tu itu at this juncture but ong bakan wan governors rule ngadai kat nia jinghau kuba ongi kasi ketika nia jinghau ketika nia khulung kabakwa ban chupan bie ipai ba kisutu kitarai ipai ba kim sutu kai kata ke governor sul balai pendar kami governor sul habadan ke crisis habadan ke financial crisis habadan ke political crisis mulai mentah without crisis hakapor bagi buk ya ke MC hapo house ya tu yang dan bala withdraw na kay UDA dan bala resign ko GM dan kabamut baro ngidang long intact inside the house ngidang long intact hadu syuaban bu ila MC tapi subuh mentah syua ka house kidon ka withdrawal mo kata ka parti ka withdraw no kay UDA ki EM ki resign kata kala bandon ka crisis hakaba kadon ka hong house kabang imla banya combine ke dulu parti ti subuh kami kita ke solution kabakai NPP kamla ban form isi namar kampu asyu EDP kumbaga long mentakan nomor sampai NPP ke khan ni dan khan u kongres dan mril subuh kami ke situation kaba ka NPP ke withdraw nani ke NPP ke dan khan ni dan khan kongres dan mril subuh hakata ka por mdon baya combine kata ti kadai kan kami ke political crisis sang ni kaba kemudian ke nunu parti ke bania trilang dia aku mah kata kapur ka step in ke kongres mo ban rescue ya kata ban form isi with the number kata tengah hang kan mulai mentah hai kejar ka kami kata crisis ka kami kata political crisis kabandan kata ka call kaban ongi ke kongres ani rescue yang otherwise we will be in governor's rule amdan kata bat ngan itu epi habang inform ke UDA kadang kadang tip jong dia jong ka MD dengan lengok mentaban ong ba ngimtip antara dia dak sekali ai pat ba kin jubab dia kata masih ong epi mending ngak keren house ngak keren terus gitu ngongkum ki politician kum kinong yalam ngim dei ban im hakat hok ka syukur tangkat ta hanga hingga soba ka berniam ka bersip ka nomiaram namar ba hilai cui ya ka UDP nado ki stem ki baladap kadai ka parti ka babat ya ka kula habangiwan banyak trelang barkan no parti ngim ju syat kelai yang lagi yang sedang beladap nilai terima ke kongres por bilong di TCM Mbak Bindo keladan ke pressure yang UDP tu pun withdraw no Andrei we stick till the end kani kalau ke jong lidar lagi hamtam lihat Dr. dan Kupar Roy baju ong yang kini ketir
don't be train. Apabila ia train duduk pasang ai kan jagat baja. Kalau ban long kan collapse government, kalau ban long kan ke public pressure against the government ru, kum kata kapor lim judai ban withdraw na kan government kebangi le train lah. Dengan itu ifiru hang ni masa dap election ngatip bakaladon ka jingki. Kaladon tu ki kat tu kan ingot ki MDC. Ki pamdon haka isi ki belas sedang bat penki. Lai ilang bagi kot kubuat. Ladon beberngam mengi. Padang ban penhap no tang dap ka election soyong tang dap kumta ter rei nga ngastik. Ngastik ya ka argument. Ngasu ai nuk sa ki. Subu atu kapor nga drop iki NPP nga indok ik kongres. Atu kam lalong. Ngam layo ik nombar. Rei balai ngabat ya ka kulam. Gentle agreement ka bangilete nado bangi form yang kini isi data kadau ngong ipi ngan ong ipi ba bangabat ya ka agreement kan EU yang ato kapol gras ato kapol kidang dan kopas kan kabasuk iki le se ngarapan ong lada nga convince iki lada nga penjan iki le se iki laban di trailer namara kapol bangalong CM ngani tu ipi what iki MDC Congress ngam jule ben keli iki wat ka scheme lu ngai iki himla bandan sila iya nga ngalay apo mau keruat ngalay please scheme ngalay agi wi konsulsi man ki MDC borok khat ngai ke jingra ngai ke jing ya trailer ngam julia siliang ni den rai bangan dung na din bangan le lendet bangan penkhenya ka agreement never kabahaya nga bangan ngalong kum dia nama balai I'll be a man of principle. Tadi. Kita ada kawan kan new amendment. Apabila don kan new amendment, ada section dia. Tidak nubur ki kalau dibahaman le. Kung ka delimitation. Kita kembala increase isi jaka saupo. Tegamot ka kahap banle ya ka delimitation. Di banle delimitation kung laksyu banle ay kuwari belum kuat. Lesi kata kala banle ka daw, hakaban extend ya ka house nang ba niyo ban tembit tembiang yaki konstitusi ki ba kumai nama ban le konstitusi mai ka daru ka komiti ka pang kala bende ka komiti ka ba set up ka isi nang ta ka di ban call ki hearing ka di ban dai mo ban snap iki pai ba iki nam sunong ka di ban consult iki MDC ba pai nang ba bariyo ang demi ikdaki konstitusi tikani ka process maybe it will take times. That's why it need to extend the house. But hoy nga day ru udang yalam jang UDP. But ya gani ka subject means ya keren ha ka party lebe. Nanumla ban comment si nga mata. Namar kani kani ka karai jong ki MLE ki leaders ng party banya trelang hante. Tila da kadon kanungun pat kajing pa mestu jumut hante. Lani kadon kanungun ke step ke baki ki simpas kamu ngin saya keren haka party leban. Nah kalian tu ngamla ban komen si kalau kadang long too early yang apa komen kalau kajing ni kalau bayi pipan aku kan. Ni bati Kibat tu dan saya nak kalian macam ni lah berkreat ya ke city ke belum bekerja resolution tak apa di MDC baru kila ya sign apa kila ya pensiap hangai belum kumu di dalam fokus teman sini di balai dep sanjut bidang absolut anggota number 1 dengan saya Aisyah bersama ताकि issues की बात फिर nak kalian macam ni kena don bun ki isu di bang Amanra mentan ni kali syong ni ki isu di badan kam kalau kam tam ki inisiatif ki ba kami ke isi ke ba ngai lam mangam ba ila sedang ban pentri kam singin sa budien ya ki kam lengba kan ka isi ke ba menta angai ba kanang ye budien ba ban le khamba ki isu di bang la sim te ka main isu ka ba ngin sawanra ani ka sim tadi ka border issue nang ta ki wepat ki kum ka uniform civil code ka ba nakaliang ka jonga ka CM ka bor ngala sim ka initiative
ban lum ya baro laingut ki CM akaba ki layarai ba baro lai teli ki ADC min persyade ya ka ni ka new system te kata di ka rai te nakaliang ko cuma nga serak biang ini hapo ka session ani ka baro ki member ki jul bagi dia ka persia ngatarai ki kam sutu ha ma ki bakeren marba ngai te nak kita kisim nga sutu pa ka don ka direction na ki leaders of the party ki ba ki la direct ki ba ki deban penhap lo na kum CM tila da ki dinai ya kata ta ka syong haki denre nga kwa ban ong ki da basya ngiru ba ki don kat tu ban ningut ki MLA ki nomi kwan ki bala ang nur ban penhap nama ki sutu ba kajing don jonga hangni kum CM kadika threat iki debat haba ki join ha ka NPP ru ka condition ka baningkong ka batibo ngong ba debat penhap yang akum CM tikani kajing penhap jong ki yang akum CM kam dei kajing do nong yang ande kajing do nong ya ka district council le barokoi ba khamta me konsulsi kamu kani na suong ipi baki don di MLA tiba siap tieng ya kajing long CM ke jonga ba kila keren ru ya kata ngadon ki paralog ki balaya tu ya nga yung baka condition ni kalong ban penhap ya nga namar balay tieng ngamtip balay ki tieng habang asyong hangi kum CM ngamday bang asyu penting beriu ndai kajing long CM ke jonga kalong ban tre ban sakri ban wanra ki an ki bede ba ki riti ki dostor ba khamtam ban penchlan ya ni kejak itu kata kadika na thalai ka jing snow ka jongki bakalong ka kan kata ya ka future ka jongki ta kadau ki kwa ban penhap ina ku